Arambai News Guwahati the Maitilon ki pau tabi basingbu yan handu maktada chingangbam Suzitrani na kurumjari. Hosing asigi samlapa mariba pau sing lobirase. Assam State Disaster Management Authority ki report matungina handaki nonglei nungshit khaklauba madi nongkan chubagi thokdok singda state punna lekhidabagi apunba masing taramadi sukre. Nonglei nungshit maram moiduna ngarang thangja numit khaktada mioi nipan lekhide. Dribugar, Borpeta, Gwalpara, Kamrup Metro, Nalwari, Chirang, Dorong, Kasar, Amadi Karbi Anglong Lachingba district singda akanba nonglei nungshit kaya sitke. Nonglei nungshit asida uwana saba yum lishing mangagi matakta amadi RCC gi yum chatruki matakta soke. Aduga uwana saba yum chanipan gi matak amadi RCC gi yum kuntareti mapung pana amangata thoke. Asida sunatana hariba district tarani thoyisida leiba school amadi college punna Kuntramari amaso amangatai kaya thoke. Mathaga samgi naharol kaya handak lalholup alpha I da changkibagi pauna charang naringai maragasida yamnamangak ningayoina youth congress ki luchingba amaso lalholup alpha I da changkre. Mathaga samgi Tinsukia district tagi youth congress ki vice president Jonathan Gogoi handakta alpha changkre. Asumna Youth Congress ki media cell ki convener ki phamsu pairamba Jonathan Gogoi thazabada wana thoklaba wafamasi Facebook ta update tawrakibane. Assam Congress ki maikai kadom da chumlakliba tambangam laktre. Handakta Raya Sevada Congress ki mire boina chongthokiba aduga minister kaya raksu oiramlaba Ripun Borana tha ama fawba phadringai Congress ta yauram kauramba si tasengna Congress ki yamnamak ikainingai ni State Congress President orambatana tana handakta loikiba Raya Seva mikhallasu Congress amadi Congress Alliance ki mire boina chongthokiba Ripun Bora Congress Party dagi resign tawkibaga loidana Trinamool Congress ta changkhre Trinamool National General Secretary Abhishek Banerjee na Mahakpu Party da taramna okhe. Asumna BJP da khara changki, Trinamool da khara changki, Assam da Congress nomagi mayang kangshilakle. Ngarang thangzana mid mitai pukailup Lakhipurgi kuntrani thoi suba kumon mipam Manipuri Guest House konjeng lekai da pangthokre. Luki President Yumna Manina Luki Piral chingkatuna mipam hogdokibaga loinana naina mipam gisu mipam mapu oikhe. Arambam Nandababu, retired additional secretary na Athoiba Mithung, Haurongbam Kundalal, founder general secretary, Kangabam Santikumar, retired joint secretary, Amadi Mutumrina, chairperson MDC na Ikai Kumnaba Mithung Singoina Daisa Fam K. Ahanbada Lubasibu Hogdok Piramba, Layoi Krabasingbu, Ningsingduna, Awaba Fongdo K. Kaidem Kanta, Lupki VP na Taram Upagi Warol Thamki, Lupki General Secretary Yumnam Nadia Chana, Secretary Gi Paudam, Amadi, Chaga Chading Mayamda Lantoke. Tungda Lupki Anova Thosil Kanglup Sem Nanaba, Hanagi Body, dissolved Torabagi Matung, Dr. Potsangbam Raj Biharina, returning officer Roiduna, Anova Thosil Kanglup Ama Sem K. President Oina Yumnam Nadia Chan, Vice President Oina Lukram Mahendra Amadi Asangbam Gauragopal, General Secretary Oina Maibam Manidhona Chingba Yauna, Member Taramangagi Anoba Body Amakhan K. Thoramga Mari Lena, L. Robindro, Y. Kunjababu, M. Rina, K. Santi Kumar, Arambam Nandababu na Chingba Myoishingna, Wangang K. Amadi Cultural Center Sananaba Honaba, Lupki Registration Rini Togba, Guest House Semjinba, Lupki Hanegi President Singi Ming Iba Signboard Ama, Sabna Chingwagi Matangda Warepkaya Loki. Maibam Manidhona, Tagat Wahi Pirabamatung Mayam Chakle Namasu, Jamina K. Jaipur, Rajasthan da pangthokiba kunmari suba sub junior amasung kunmanga suba junior national sepak takraw championship da bronze medal phanglakhraba samgi sanaroising amadi team official sing All Assam Sepak Takraw Association na sinlangduna ngasi Sri Bar Saralekai da leiba Laishram Ranjan gi yumda taram upagi thoram ama pangthokre. Thoram asida RK Sanahal, Rajdeep Gwala, ex-MLA amadi President DSA Lakhipur, T.H. Babachandra, S. Kunjadas, S. Raj Kishore, C.H. Babaton, P. Shyamchandra, M. Rajmani na chingba na mathang sitna President Chief Guest amadi Guest of Honor sing OK. Elangbam Prem Kanta na taram na ukpagi warol PK. Amadi bronze medal panglakraba sanaroi singda selgi mana amadi certificate su kusina K.
All Kasar Thangta Championship English Ingani Kunithoigi Organizing Committee Ama Sonai the same cray. April Kuntra Amadi May Amada Pangtokadaba Championship Asigi Organizing Committee Chairman Oina Purnendu Das Convener Oina KH Buddhachandra Treasurer Oina L Syamol Kumar Nachingbabu Kanki. Ngarang thangza numit ki ayug laishram khun haila kandigi potharaba oza thangzam atomba silchargi Valley Hospital da ahal oirakpagi laina na maram oiduna taibang thadokre mahak masagi chahi marfumapan sukre asumna oza sina laikidabada maikei kayadagi awaba nungaitaba phongdoknarakle Manipuri Sahitya Parishad Awang Assam Awang Sonai Masagi Thausil Makhada Parishad ki Maru Sanglen Silcharda ngasi Thokchom Anjanana iba wari macha lairik poktrabasu imani nangdi phongkre lairik phongbagi thoromasida Parishad Awang Sonai Masagi President Arambam Chandra Mohanna mifam mapu Parishad ki General Secretary Professor Khumujam Dhirena athoiba mithung Sahitya Bhushan Moirangthem Dev Sahitya Academy New Delhi ki member Thokchom Bishanath amadi Manipuri Chanura Khorjailup Lakhipur ki President Saubam Jayanti Devi na mithung sing oike Dr. Marina Sagapam na lairik asigi nunggi oiba warol thamke amadi barak tampaki kavi kunmangana masamasana iba phongdriba sereng kayasu pathoktuna mayam punna taminaki India dagi TV laina maroina muthatnaba hotnabada TV Mukta Bharat campaign pangthokpada awang nupogi state singi manungda Manipur na best state ki mana phanglakpasi yamnamak chawthok chaningai ni haina Manipur gi CM NB na ngasi nungaiba phongdokre campaign asi mapung phana mai paknaba hotnabada saruk yakhiba singbusu CM gi maikei dagi thagatpa phongdorakibaga loinana TV maru phangna muthatnaba hotnabada Manipur lengaknasu chapchana thodang lobani makhata ki Ngasisu Suna Sinduna English Amaga Chamapan Marpuda Yelhomi Singh Kanjanaba Suna Khongjang Changsinbada Thomi Ani P Premananda Amadi H Lokendra Laikidabagi Ningsing Thoram Nipunithoi Suba Mikap Thokpa Numit Pisum Chinga Machada Leiba Athoba Singi Ningsing Khubamda Suna Sinlangduna Pangthokre ILP Chatnare Adubu ILP gi Leigidaba Rules Sing Adudi Mapung Padri Maming Tagioina Lady State Asida Rail Yoroklagani Mitop Mian Cha Singna Isingi Chawgum Hengalak Pamatamda Aikoi Yelhomi Sing Hena Chaksin Batai Haina Sugi President Hawijam Chalambana Pongtoki Manipur College Asu Mahiroyamdi Oza Singh Sarugya Duna Thoromasi Pangtoki Pivamasiда Wafamasi JCILP Kaktada Intok Loisi Ekoi Isai Chana Ihu Asida Saruk Yagadabani Habagi Wakalon Fongdoknaki Lagliba April Kundagi PG gi third semester examination offline da pangthoklagani haina Dhanamanjuri University gi Vice Chancellor Professor N Rajbohan ngasi paumi shengda phongdokre UGC gi pautang matungina examination asi mamangda May 8 da pangthoknaba hotnaramba du college singi principal amadi oza singa kupna tanarabagi matung mahairoi singi khudong chananaba April kunda pangthokpa haina yanakibani Yanakhiba sigi matungina examination pangthongnaba honabada ngarang DM University gi mairoi singna akanba khongjang kya changsilaktuna police singa mukna khibagi thokdogadu laibak thibani haina Professor N Rajmohanna awab nungaitaba phongdorakhi Asai wapong yokhatlub idam nungoi Imphal East ki kunmapan suba foundation day ngasi Manipur Hindi Parishad All Assembly Road Imphal gi auditorium da pangthokre Thoramasida Lamlai Assembly Kendra gi MLA KH Ibom Cha Singh na chief guest amadi lubasi gi president Nepram Jilana mayai tangbal da famki Thoramasida Laitombina iba saireng lairik imana hai phongki Makha Chatharakpada Sahitya Academy Awardee Sarachan Thiamna Saidin Puren Oiduna Kabi Kuntramari Saideng Saidinaba Amasu Pangthoki Haukiba Chachatara Humdoidagi Nepal gi Tongan Tongan Mapam the Pangthokpa South Asian Regional Countries Cultural Summit English Ingani Kunithoida Manipur dagi Naito Moina Sarukiyaroba Social Activist Rakesh Naurayamda National People's Party Kathmandu Nepal gi President Indra Bahadur Thapana Lemzaningai Oiraba South Asian Regional Countries Brilliance Award English Ingani Kunithoi Kusenaduna Ikai Khumnakre
ꯁꯥꯛ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯅꯤꯄꯥꯟꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡ ꯆꯜꯂꯤꯕ ꯑꯐꯒꯥꯅꯤꯁꯇꯥꯟ, ꯕꯪꯒ꯭ꯂꯥꯗꯦश, ꯚꯨꯇꯥꯟ, ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ, ꯃꯥꯜꯗꯤꯚꯁ, ꯅꯦꯄꯥꯜ, ꯄꯥꯀꯤꯁꯇꯥꯟ ꯑꯃꯗꯤ ꯁ꯭ꯔꯤꯂꯪꯀꯥꯗꯒꯤ ꯗꯦꯂꯤꯒꯦꯠ ꯀꯌꯥꯅ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯗꯨꯅ ꯅꯦꯄꯥꯜ ꯇꯨꯔꯤꯖꯝ ꯕꯣꯔꯗ ꯑꯣꯗꯤꯇꯣꯔꯤꯌꯝ ꯀꯥꯊꯃꯟꯗꯨꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯅꯦꯄꯥꯜꯒꯤ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤ ꯗꯤꯄꯨꯇꯤ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯁꯨꯖꯥꯇꯥ ꯀꯣꯏꯔꯥꯂꯥꯅ ꯍꯧꯗꯣꯛꯈꯤꯕ ꯁꯃꯤꯠ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯕꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝꯗ ꯔꯥꯀꯦꯁ ꯅꯥꯎꯔꯦꯝꯗ ꯑꯦꯋꯥꯔꯗ ꯑꯁꯤ ꯈꯨꯠꯁꯤꯟꯅꯔꯛꯈꯤ꯫ ꯔꯥꯀꯦꯁ ꯅꯥꯎꯔꯦꯝ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯍ꯭ꯌꯨꯃꯦꯅꯤꯇꯤ ꯑꯆꯤꯚꯔ ꯑꯦꯋꯥꯔꯗ ꯏꯪ 2019, ꯍ꯭ꯌꯨꯃꯦꯅꯤꯇꯔꯤꯌꯟ ꯑꯦꯛꯁꯂꯦꯟꯠ ꯑꯦꯋꯥꯔꯗ ꯏꯪ 2010 ꯑꯃꯗꯤ ꯔꯥꯁꯇ꯭रीय समाज सेवा रत्न अवार्ड इंग 2020 चिंबा लेमजनिंगाई ओइरबा अवार्ड कया फंग्रबा मिसकने। रशिया अमदी यूक्रेन लान इंथबगी ममी उब फंग्रे। यूक्रेन द मखादाना खुलाई सप्लाई तौरबदी तमथिरब थौदोकसिंग थोरकनी हाइना रशियाना यूएस अमदी नोंगचुपकी लेबाक कयादा फॉर्मली वार्निंग पिरखरे। फॉर्मल ओइना वार्निंग तौबगी चेरोल यूनाइटेड स्टेट्स की मीडिया हाउसिंग नसु फंखे। वाशिंगटन द लरिबा रशियन एम्बेसी ना यूएस स्टेट डिपार्टमेंट थारखिबा लमाई अनीगी डिप्लोमेटिक नोट अमदा यूएस अमदी नेटो ना यूक्रेन द खुलाई सप्लाई तौरुबासिना यूक्रेन की लानसी हेना मई चुखी हाइना इरखे। थौसिलसी लेप्त्रबदी तंबंगमदबा थौदोक कया थोरकपा याय हाइनासु मयेक सेंगना चेरोल असिदा पल्ले। अफगानिस्तान के होस्ट अमदी कुनार प्रोविंस सिंगदा हौकिबा इराई नुमित की नुमिदांग पाकिस्तान एयर फोर्स ना लंदाबदगी नुपी अमदी अंगांग सिंग यावना यामद्रबदा मियोय कुंट्रा लेखिद्रे। यामद्रबदा पाकिस्तानी प्लेन कुन तरुकना मिरपार की खुंगंग सिंगदा टारगेट तौदुना लंदाखी। पाकिस्तानी एयर स्ट्राइक असिदा एंटी गवर्नमेंट मिलिटेंट कया अमसु सीखी। पाकिस्तान की अनोबा रूलिंग अलायंस ना अनोबा स्पीकर खनखिबगा लोयना पार्लियामेंट की लोअर हाउस पाइशनबा ngamkhre। निंगसिंगबा याय इमरान खान की यानबा ममांगी स्पीकर अमदी माकी डिप्यूटी अनिमकना नो कॉन्फिडेंस की भोट थेंगनबा अमदी थेंगथहनबा कन्न होटनखी। अदुबु सुप्रीम कोर्ट ना खुद थिंगजिलकपदगी भोट थादहनखी अमदी लोअर हाउस ना इमरान खान लौथोकपगी मिचंगदा भोट थाददुना ममई थंगदा शहबाज शरीफ ना पाकिस्तान की अनोबा प्राइम मिनिस्टर ओइना खनखिबने। अरोइबदंगसिगी तेंतकपा मरोइबा पाव खरा। एसएमएस सिंह बिहू की हराव नुंगाइबा मरगसिदा बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्ट थोखिबा लंबिगी एक्सीडेंट अमदा बिहू जगोई साब चटपा पार्टी अमगी मियोई मंगा खुदकता लैखिद्रे अदुगा तरेतना असोगा पन्नंख्रे। लेबाक निंखाइबा अमदी नोंकना चुबदगी अरुणाचल प्रदेश की ख्वाइदगी चावबा डिस्ट्रिक्ट ओइबतनतना अचोबा सरुक अमा चाइनागसु ताइनरीबा दिबांग वैली लेबाग असिगी अतै मफमसिंगा लंबी तनदुना लैरे। हुनली अमदी अनिनी मरक्ता मफम अहुम लेराइनिंग खाइबदगी तत्तुना लैरिबने। मालेम की मफम सिनबा थुंगना एस्टर संडे ngasi पांगथोकनखिबगुम अवांग नोंपोगी स्टेट सिंगी मनुंगदा मरोइना नागालैंड नमदी मिजोरम की तोंगान तोंगानबा चर्च सिंगदा एस्टर हराउते यामना पांगथोकनखि। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन नुमिनिनी की खोंगचता लागलिबा एप्रिल 22 इंडिया दा थोंगलरगने माकी खोंगचदा सिना लेबाग अनि असिगी मियामगी तसेंगना कानगदबा थौरांग कया पाइखटपा ngamgani हाइना बोरिस जॉनसन ना फोंदोरखले। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ना गुजरात की मोरवीदा हनुमान की फुट 119 वांगबा मीतम अमा माइखुम हांगदोखरे। मरी मरी चथरकपगी मतुंगिना अहानबा मीतम असी 2010 सिमलादा साखी। खा भारत की रामेश्वरम दसु असिगुम मीतम अमा साबा हौखरे। लुपा करोड़ 100 की बजेट पुथोखिबा साउथ की फिल्म KGF चैप्टर 2 ख्वाइदगी सेल चंगबा कनाडा फिल्म ओइरे। हरब फिल्म असिगी हिंदी वर्जन ना बॉक्स ऑफिस ता नुमित निनी की मनुंगदा लुपा करोड़ 100 हेना तानबा ngamduna रिकॉर्ड थमखरे। दिल्ली के जहांगीरपुरी हिंसा की थौदोक कमरी लेना दिल्ली पुलिस ना मियोई 13 फाजिनख्रे। इंडिया दा कोविड केस हंदक मरक हानदगी खंगवांग वांगखलकले मरोइना यूपी अमदी दिल्ली दने। दिल्ली दा हौकिबा थखाय सिदा चादा 400 की कोविड केस फंगबा हेंगलकले। मरोइना हंदकी केसिंग असि अयामबना अंगांग सिंगदा संदोरकले। ngarang faubda India da lising amagi makhada anuba positive case phanglamba du ngasidi lising amagi mathakta habadi lising amaga chamaga yankhai covid ki anuba case phangki aduga marina laikide। ngasi Kerala gi Manjeri da humbudra manga suba Santosh Trophy gi saruka moina Manipur amadi services ki marakta sanakhiba match Manipur na maipakre। अयुकी सेशन दना उड़ीसा अमदी कर्नाटका की मरक्ता सानखिबा मैच ता
ꯒꯣꯜ 3-3 ꯆꯟꯅꯗꯨꯅ ꯗ꯭ꯔꯣ ꯑꯣꯏꯈꯤ꯫ ꯁꯥꯎꯊ ꯑꯐ꯭ꯔꯤꯀꯥꯒꯤ ꯀ꯭ꯋꯥꯖꯨꯂꯨ ꯅꯥꯇꯥꯜ ꯄ꯭ꯔꯣꯚꯤꯟꯁꯇ ꯏꯁꯤꯡ ꯏꯆꯥꯎ ꯊꯣꯛꯄꯗꯒꯤ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯂꯩꯈꯤꯗꯕꯒꯤ ꯃꯁꯤꯡ 100 ꯁꯨꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯂꯣꯏꯅꯅ $1 ꯃꯤꯂꯤꯌꯟ ꯌꯥꯝꯗ꯭ꯔꯕꯗ 730ꯒꯤ ꯑꯣꯏꯒꯗꯕ ꯂꯟ ꯊꯨꯝ ꯀꯌꯥꯁꯨ ꯑꯃꯥꯡ ꯑꯇꯥ ꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯖꯄꯥꯟꯗ ꯃꯤꯁꯤꯡ ꯈꯪꯍꯟ ꯍꯟꯊꯔꯛꯄꯒꯤ ꯔꯦꯀꯣꯔꯗ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯃꯨꯛꯇꯗ ꯃꯤꯑꯣꯏ 3,03,093 ꯍꯟꯊꯔꯛꯇꯨꯅ ꯏꯪ 2018ꯗ ꯃꯤꯁꯤꯡ ꯃꯤꯂꯤꯌꯟ 115.5 ꯃꯨꯛꯇꯪ ꯖꯄꯥꯟꯗ ꯉꯥꯏꯍꯧꯈꯤ꯫ ꯌꯨꯀ꯭ꯔꯦꯟꯅ G7 ꯂꯩꯕꯥꯛꯁꯤꯡꯗ ꯁꯦꯜꯒꯤ ꯇꯦꯡꯕꯥꯡ ꯑꯣꯏꯅ $50 ꯕꯤꯂꯤꯌꯟ 50 ꯄꯤꯅꯅꯕ ꯍꯥꯏꯔꯛꯈ꯭ರೆ꯫ UK ꯁꯦꯡꯁꯟꯒꯤ ꯋꯥꯍꯧꯗꯒꯤ ꯔꯁꯤꯌꯥꯅ ꯕ꯭ꯔꯤꯇꯤꯁ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯕꯣꯔꯤꯁ ꯖꯣꯟꯁꯟ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯤꯅꯤꯌꯔ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯁꯤꯡ ꯔꯁꯤꯌꯥꯗ ꯆꯪꯕ ꯕꯦꯟ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯑꯃꯗꯤ ꯌꯨꯀ꯭ꯔꯦꯟꯅ ꯔꯁꯤꯌꯥꯗ ꯍꯦꯂꯤꯀꯣꯞꯇꯔ ꯑꯦꯇꯦꯛ ꯇꯧꯔꯛꯈ꯭ꯔꯕꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯈꯦꯕ ꯁꯍꯔꯗ ꯍꯥꯟꯅꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯂꯥꯟꯗꯥꯕ ꯍꯦꯜꯂꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯔꯁꯤꯌꯥꯅ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯔꯥꯝꯕꯥꯏ ꯅ꯭ꯌꯨꯁ ꯒꯨꯋꯥꯍꯥꯇꯤꯗ ꯃꯩꯇꯩꯂꯣꯟꯒꯤ ꯄꯥꯎ ꯁꯟꯗꯣꯛꯆꯕ ꯃꯇꯥꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯖꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯕꯨ ꯑꯃꯨꯛꯀꯁꯨ ꯍꯟꯅ ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯔꯤ꯫